berpa kalang rat on pas tame kardom nang pitulo piniladak Rongchengdon ward number 14 ada isi community tumpen isi a place ada ketekdo labang so dimlong litum difu along active reporters atim tumpen thengpiarong nang ela labang so thengpiarong nang ke alam the bangala lo thengpi nang ela elo polotang te ladak penang an alle ladak longji number isi bangke la water la pen ke air quality bang improve po and hala climate change apan kita me ada hai wan po lapen la solong wotek woso tum kita me ada kacetib bin yo person adim tan long pon po non lang dam lo po tang te la hai aprang hot ke wotek woso la person thengpi rong ar lo la hai ke wang wang do o ta non bang ke la la hai thengpi thengprang kadure pen jok la hai awut awuso wo chet ma ha nan itum thek long le si lahai phang tame isi wo tum han habida wo tum tame isi shelter son man po apen ke labang suben abad bang ke lalo munu da tum tame ke do ke thak bang akang sam tum kang sam long po halapu energy consumption bang tame nang kom po athe lahai thing piteng phang le wo tang te temperature bang ke height opo an ke litum non bang ke fan bang ke chidu dor de son ke ac se ke chidu labang solok energy consumption bang height pik tame lahai thing piteng phang yong si pang cholo po tang te hala energy consumption nang kompo la pen itu ma health tame improve mu chat po jo la hai kadu kawin tum kelang nan pen si la pini di active reporters atim ma hin pen la bang so arong along tum theng pi nang ki asai nang claim lo ndu tum alam the pan pen si kang tong lo kardam